الباب الثاني دمبقال دمانغال الكفاءة والخيار نيوتا ان في يرو ياغال اسوبينغول اسوباغول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دماكي العرب عرب بن بعضهم يوغا ما باكفاء بعض كو بي يوننديرا بي يوغا بمعنى كو بي فوتنديرو بي يوغا بمعنى عرب عرب كو يرو بمعنى والموالي هفتو ببن بمعنى توبه كورين دينا ببن كدي بعضهم يوغا ما بكدي اكفاء بعض كو يوننديرا بي يوغا إلا هائكا وسيونا كدوني sanyowo mottowo legoy aw hajjaman ma humbitowo c'est-à-dire hadisi on holli ɓeɗo ɗiɗo kañum hadisi on wona selluɗo few hadisi on haray ko holli ɓeɗo ɗiɗo kañum fotata e yimɓe hedditiɓɓen ɓeɗo ɗiɗo valeur mum ko jaasu ɗum ɓeɗo yimɓe hedditiɓɓe wona gotum ko ɗum hadisi on faala en haalande rawahul hakim wa fi isnadihi rawin no nder tugorde hadisi on sikke lam yusam ko tawata wolaka wastan karahu ino añi hadisi on abou hatim wala hu shahidun hadisi on no mari seede indal bazar an moade ko ƴetta e maade ɗum jabal bi sanadin mum ɗato in e tugorde taƴude al hadis alf hadise wulure ila fuɗɗiɗen deftere nden hadise wulure wan fatimata binti qaysin radiallahu taala anha anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qala laha wonde nelaɗo makanimo an kehi usama ɓokku usama resin usama rawahu muslim ɗulle usama mana ko waliyajo awalegoy komo baba e moko yimɓina ko hollugol haray o hadise ɓawoɗa wona haqiqajo wan abi hurairata radiallahu taala anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qala ɓe maki ya bani bayadata kono yo ngool ɗo gorol ankihu aba hindi resine aba hindi okkemo ɓeygu wankihu ilayhi rese ka makko kadi mana resanemo resinemo wa kana on laatinole ha jaman ko mottowo holli o hadise ɗo monti o ɓawo to rawahu abou dawda wal hakimu bi sanadin hasanin ko raɓɓiɗi kon yimɓe ɓen ɓe fopp maɓɓe ɓe fota si wona ɓurɗo Allah ɓurɗo yimɓe ɓen kulol Allah ko on ɗon ɓuuri wan aishata radiallahu taala anha galat ɓe maki huyirat suɓinama barira ala zawjiha e dow moodi makko hina atagat tuma nde o rinɗinano muttafaqun alayhi fi hadisin tawilin ɗum koye hadise juutuɗo barira ko sonnajo o suɓina e moodi makko ɓawo o rinɗinama moodi makko ko jiyaɗo kanko kadi ko jiyaɗo ɓawo ni o rinɗinama o suɓina si tawi woni o wonta e dewgal moodi makko ngal ma joni si tawi woni o yaltinte ɗon oke kadimo ɗum mbi mana no holli hiɓe fota woni si woni goɗɗo suɓinama piiji ɗiɗi holli hiɗi fota woni wali muslim ino ka muslim an ha ko ƴetta e makko anna zawjaha wonde no moodi makko kana laati kadi abdan ko jiyaɗo wa fi riwayatin an ha no ari e filla e makko kana laatike de o e hurran ko dimo wal awwalu kono ko ara nun ɗum wonde moodi makko ko jiyaɗo asbatu ko ɗum ɗon ɓuuri tabutude wa sahha ko ɗum ɗon kadi wa sahha ino selli an ibne abbas radiallahu taala anhuma inda al boukhari ka boukhari annahu no kanko kano laatike abdan ko jiyaɗo wa an idhakibun fayruzu daylami an abihi radiallahu taala anhu qala o wi qultum inni no hihi ya rasulallah inni min aslamtu mi silmi wa taati hino ley koye ɗen uhtani nene gotoɓe ɗiɗo bi mana miɗo resi nene gotoɓe ɗiɗo mi silmi mi naati kadina ko honno joni fa qala rasulullah sallam nelaɗo make talliq ayyatuhuma shi'ita accutu kala e maɓɓe mo faalaɗa jogitoɗa kala e maɓɓe mo faalaɗa ko anndingol en piiji ɗiɗi gogo so tawi woni goɗɗo hino humuno dewgal hakkunde makko e debbo dewgal keferan ka ko so tawi woni o silmi haray ko ngal dewgal ɗo woni ko continte gongal goo jarayo hume haray ila ɗo islam ande kadi ƴetta e hakkunde maɓɓe wa resindirɓe kono qur'an wirino e anndingol en kadi nene gotoɓe ɗiɗo hawtodirtaki si goɗɗo jombi nene gotoɓe ɗiɗo e fewdo jahili o silmi o naati dina o andi ɗum no hana haray ko yo accuto oya rawa ahmadou al arbat haray kadi nawigol ko yo accuto arano on ma ko yo accuto ɗimmo on haray ko ɓuranɗomo wo o jogoto ɓuranɗomo wo o accita rawa ahmadou al arbat illa nasai wa sahahu ibnu hibban wa dara gotuni wal bayhaqi wa allahu al bukhari ellini hadis on bukhari
wan Salim ibn abihi anna Ghaylana bun Salama wonde o sahabajo ɗo aslama o silmuno wala ashratu niswa tawi mo mari rewɓe 10 fewndu o silmi fa aslamna maahu ɓe kadi fof silmidi e makko ay tawi woni yogaɓe silmuno heddi yoga wonay joni hefera ɓen koyo accete kono ɓe kadi 10 fof muɗum silmi kono no warrata o diisi ene laaɗo famara hun nabi sallallahu alaihi wasallam ne laaɗo yamirimo an yatakhayyara nde o suɓoto min hunna e ɓen ɗon 10 arba'an nayo o accita jeegoɓe hedditiɓɓen ko alda wigol ko aranɓe ɓen nayi o suɓoto ma ko sakkitiɓɓen nayi o suɓoto koko ɓuranimo wo ko ɓen ɗon o suɓoto o accita hedditiɓɓen haray ko ni kadi so tawi woni goɗɗo silmi tawi montant nombre kontore ko jombi kon hino feƴƴitinayo rawahu ahmadu wa tirmidhi wa sahahu ibnu hibbana wal hakim wa allahu al-bukhari waɗi hadis on ella bukhari wa abu zar'a wa abu hatim wa ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala ma kiradda an-nabi sallallahu alaihi wasallam ne laada Allah rutti ibnu tawbiɗɗo maɓɓe on Zainab nene Zainab ala abil as ka abil as buni Rabi'a ba'da 6 sinina ɓaawo duuɓi 6 bindi kahil awwal fi sabu dewgal aranal ngal tayle ngal dewgal ko fewndo jahili ngal huma hari diina arali jon noon nde nene Zainaba silmuno abil as ronki silmude ɓe senda hande kadi yahoy ɗon ha ɓatimmi duuɓi 6 abil as silmi arti ka diina nelaaɗo ƴetti ɓiɗɗo mum on jonniti oya walam yuhuda nikahan ɓe fuɗɗano waɗugol dewgal goo dewgal hesal goo bimana dewgal wodu anoka ko andingol en toujours ko valable dewgal aranal ngal rawa ahmad wal arba'atu illa an-nasa'i wa sahahu ahmad wal hakim wa an amr ibn shu'aib an abihi jaddihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam radda uruti ibn tawbid makkon Zainab ala abil as ka abil as bi nikahin jadini wondude dewgal hesal kono ko ɓuri sellude kon ko dewgal aranal ngal ala Tirmidhi hadis ibn Abbas ko hadis Abdullah ibn Abbas mo jangguɗen ɓaawon ajuwadu kon ɓuri kelɗude isnadan tugorde wal amalu ala hadis amr ibn Shu'aib e gollitirgol bimana ko gollitirgol hadis Abbas on ɓuri kelɗude di gollitirgol hadis amr ibn Shu'aib mo jangguɗen joni ɗo on wa ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala wi aslamat silmuno imra'atun sonnajo fatazuwijat o jomba sonnajo silmuno o jomba fa jaa zawjaha modi makko ari fa qala ya rasulallah inni min kuntum lati aslamtum silmi wa alimtu mi feññini mi golliri bi islami islama on fantaza'aha rasulallah sallallahu alaihi wasallam ne laaɗo Allah ɓurimo min zawjiha immorde ɓeygu makko modi makko al akhara o yawa radda o ruttimo ila zawjiha al awwal ka modi makko arano mi mana sonnajo silmi o naati ka diina hande kadi tawi be o yiwa ka modi makko arano on awale goy on ɗon harmanimo gorko julɗo joni resimo yahoy ɗon ha on modi makko jombunoɗo mo kefero on kadi silmi ɓa on silmi ayi hande kadi ne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yaltinmo e dewgal sakkitoral ngal jonnitimo modi makko arano on ɓa on silmi naati dina ko alda e humugol dewgal ko alda e waɗugol tagi toujours ko andingol en ngala dewgal jahiliya ko ngal ɗon validité joni rawa Abu Dawud ibn Majah wa sahahu ibn Hibban wal Hakim wa an Zaid ibn Ka'b bun Ujrata radiyallahu ta'ala anhu an abi ko yettaɓe maqala yatazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo jombuna al aliyata o sonnajo ɗo min bani Ghifarin ko jeeyaɗo e gorol wiyetegol Ghifar ngol qila innaha min bani Bakri bun Kilab wa hiya al aliyata binti Zabyan ko sonnajo ɗo ko ni woni no wiyete falamma dakhalat alay ba nelaɗo naati e hoore makko alego e nelaɗo naati bi e makko suudu o wadata thiyaba o itti conci makko ɗin tun ra'a nelaɗo tini bi kashihi ha ka becce makko e bayadan danere bi mana colɗugol ɓe baade colɗuɗe ka becce makko ɗo welali nelaɗo hawranali nelaɗo fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah maki ilbisi ɓorno thiyabaki conci maɗa ɗin wa alhigi hotaɓe ahliki ka ɓe nguri ka yimɓe maɗa ɓe ɓe mana mi accitima wa amara laha ɓe yamiranimo alego ɓe jonnimo bi sadaqi tenge rawal hakim wa fi isnadihi jamilun bun Zaid wa huwa majhulun on noon ko majjaɗo waqtulifa alayhi hino lutodira e makko fi cheikhihi e cheikhu makko ikhtilafan lutodirande katiran ɗuɗunde
mi mana ko anndingol e goɗɗo so tawi woni jombi sonnajo yiirimo no weliramo imo mari plein raison mo mari droit accutugol goɗɗo wondata e ko faalaka kon tawi woni o faalaka few hara himo wawi accutude oɗo nelaɗo jombu mutum ɓattodirgol maɓɓe arangol ngol ara nun ɗum ɓe yi ko hawranali ɓe e maɓɓe makko ɓe accutimo ko anndingol len ɗum hino selli go'o ɗimmel e anndingol en so tawi tun a weddodi e ɓeygu ma a on naatidi suudu a yii ko metta e ma e makko fi accutugol haray hannde kadi labudda a jonnaymo teŋe on saabu oɗo nelaɗo Allah jonnunomo ko wiyete kon teŋe wan Saïd ƴettama e Saïd ibnul Musayyibi anna Umar ibnul Khattabi radiyallahu ta'ala anhu qala o maki ayyuma rajulin kala gorko tazawwaja imratan jombuɗo sonnajo fa dakhala biha o naati de makko suudu fa wajada o tawimo barsa ko marɗo ɗamajan aw majnunatan ma o tawimo ko feetuɗo aw majzumatan ma o tawi komo majzum komo ndiyan yaltata e muɗum ka farju hella yeeso kala jombuɗo sonnajo tawi sonnajo on gotel e ɗi ellaji ɗo kono le ɓe naati ɗi e suudu haray falaha sadak hara hino wodani sonnajo on teŋe on madama ɓe naati ɗi e suudu haray sonnajo on teŋe on daganike mo mbima sihihi iyaha saabu ko o memi mo kon mbima ana saabu kanko gorkon ko memi kon sonnajo on hay so accita emo hande kadi kono teŋe on daganike oya dege tun sonnajo naatidama suudu hande kadi haray teŋe on daganike mo foti cergal ngal koye gorkon iwri foti koye debbon iwri wa huwa haray teŋe on wa huwa ɗum ɗo lahu wonandemo alaman garrahu minha aywa wa huwa hettugol teŋe on lahu wonandemo kanko gorko on ko hombo o fawi ƴantugol ɗum o hetta alaman garrahu ko e dow on huduɗomo min ha immorde sonnajo on mi mana waliya sonnajo on annduɗon sonnajo on no wondi e sifa ngu ñawɗon o ronki feññinande faalaɗo jiwo on o suuɗi o okkimo kanko okkaɗon ɓatun o naatide e debbon suudu debbon jeeyi teŋe on hande kadi ko suuɗuɗo on ngu ñawɗon okkimo haray ko on ɗon o yaata kamum remboursamo jawdi makko ndi koni islam walliniri akhrajahu Sa'id ibn Mansur wa Malik wa ibn Abi Shayba wa rijalu wa hadith sigatun ko holaɓe o ruwiya fillama Sa'id aidan warawa fillike Sa'id aidan kadi an Ali nahawahu ko yetta sanna le sifa wa hadith wa zado beedi wa biha ko e makko karna woni ko ñiiɓi fa zawwajaha bil khiyar awa o jombimo saabu suɓagol fa in massaha so tawi woni o memimo kanko gorko on o memi debbon falaray no waɗani debbon almahru teŋe on ɓe mastahalla min farjiha saabu ko farju makko on dagina kon wa min tariqi Saïd no jeeya e laawol Saïd go bunil Musayyibi aidan kadi qala wi gada bihi Umar sayyidna Umar ñaawi ɗum radiyallahu ta'ala anhu fil anini e ko wiyete kon anin ko wiyete wo sayyidna Umar ñaawi e ko wiyete kon anin ani yo ajjalande on ɗon nettinante sanatan hitande ara mo ɗaɓɓude dekki wari jaalu worɓe hadison sigatno ko laaɓe ko wiyete anin ko gorko tawɗo awa ko ɗum woni hara tuuba mban ala gollude ɓe maana hara ngorgu ngungu ala ton ma wara ngorgu ngun no ton kono hara ɓe maana awra on wona timmuɗo awa legoy hara ko fanɗu kon o wandi ni façon ji ɗum fof muɗum no woodi yo Allah ɓeydo en woɗɗintinde muɗum enen e durriyaji men ɗin sayyidna Umaru noon ko wiyete kon anin haale goye gorko tawɗo awa cellal ngal ɗuuɗa e makko moƴƴa si tawi woni o jombi sonnajo haray sayyidna Umar ko ñaawi cergal waɗetake hakkunde makko e debbo mbi mana debbo jaɓetetake okkitire haray gorko on accante tan ka islam hitande o ɗaɓɓa lekki si allahu on faabike mo o hettiti cellal makko ngal o hetti hoore makko e dewgal ngal continue so tawi woni o hettali hoore makko e nder hitande haray hande kadi debbo on koyo yaltine ka makko okkitire par ce que haray debbo on wata wonde o hettata haqqi e makko on